Mizoram Tipper Association Drivers and Owner District Headquarters Kolasib Conference Vawikhat na chu Steward Dreamland Picnic Spot Kolasib vawiin hnenah. Tuirial bIaltu MLA Pu K Laldawngliana chuan SASCI Cheng Nuai somni pali senga Futsal Ground siam chu a hawng. Vairengte le chhehvel kudam hrang aṭangin Burma Kuhva bek asanga zasari somli pakhat ruka phurhchhuah chungchangah Kuhva Chingtu Joint Committee chuan Superintendent of Police Kolasib hnenah complaint siamin an thlen. Thirtote chibai ule silaramhaki kania chanchin tharilo ngai thlak chun zomang Darkar somni palikal ta chungkhan Mizoram diesel trip som parukle petrol trip som pakhat alo thlenga LPG aero trip som thum pakhat aron thleng thungane supply department check gate tarlan danin POL lo thlengzing a hian Kolasib khochunga ATS le dengrau zika filling station chantur diesel le petrol trip khat veve atela LPG hiram liana Indian konpui chantur trip khat atel bokane Mizoram Tipper Association Driver and Owner District Headquarters Kolasib Conference Vawikhat na chu Steward Dreamland Picnic Spot Kolasib ani in Laldawngliana President Sub Headquarters YMA Kolasib Pu Thomas Laldawngliana ni in Zoma President MTA General Headquarters Kolasib Pvt.Ltd pautu ani MTA Kolasib District and Tuirial na chokmalama ni in thupa singa heavy motor vehicle public carrier chin driver hlo thlakata cheng singkhat sanga item lavin hlo pek ni toro seti te company in lirthei phurtur zat bitli angni lawa Mizoram sarkar in ma alaka wangin way bridge har sadna anto mek sut kyan ani theina tan obi le legal advisor tenzir chang sela atul ani chuan high court a bIaltu lu emo atul anga malak thwai ni se antini kumsangni somni panga MTA Kolasib District Assembly chu January sangni somni panga chungin nei ni se antiboka heibaga hian motor nei tu ten an driver te hnenah thlatira hlo an pek theina tan motor nei tu te hnenah ngen na thlen ni se antiboka ne Tuirial bIaltu MLA Pu K Laldawngliana chuan SASCI Cheng Nuai somni pali senga Futsal Ground siam chu vawiin hawng Futsal Ground hunna income toy bot se han MLA chuan infiam na mangin thalai rol te le no pangte din hun choi kan tumani ti soya infiam na chu zirlai ti boy chuang lawa no pangin taksa hrichel le ru chak zok an nei theina turani awangin tournament te po bot sai thina ni ati a Futsal Ground hunta ka po thalai te le zirlai no pangten changkai takin mangse an du ti soyin zirna ti boy zong ni lawa taksa le ru ti hrisela lekha zir thiam chok na atan mang turin acha ane konpui VC2 President Pularem chunga chuang kai hruain khwalzom tura be seipu H.VANLANGHAKA SDO konpui chu ro kholna wangin atel theilawa a IO in konpui SDO office staff ten an run tel puine report atarlan ani danin a Futsal Ground siam na atan han agreement amount chu Cheng Nuai somni pali sing ruksanga ni a nikum February ni sompali sangni somni pathuma changa na tan ni in thoktu damlo na wangin hun enge mo chen chollai lokani nuwa kumin me ni thum sangni somni pali khan peifel ani a phul lempha ani bokani Vairengte le chhehvel kudam hrang aṭangin Burma Kuhva bek asanga zasari somli pakhat ruka phurhchhuah chungchangah Kuhva Chingtu Joint Committee chuan Superintendent of Police Kolasib hnenah complaint siamin an theluta heti la hian Kuhva le kudam nei tu mi somni pasari telaka criminal complaint asiam ani donani Kuhva bek thanem takbo chungchangah hian additional SP pusilal so tapo ni min pia kan Vairengte akalin thil omzia en fia kudam nei tu tele Burma Kuhva nei tu chu meeting nei puin Kuhva khoi to lo tur anti nuwa khoi an thu soya district magistrate chu chuak angin malak an tum thu le Kuhva kudam nei tu te laka criminal complaint an siam don ti ashila Kolasib district magistrate hian atul angin court a ma la angti in kudama Kuhva te chu khoi che to lo turin asha tirani thudon danin Kuhva le kudam nei tu somni pasari velaka criminal complaint hi siam ani don ti asha tani Kuhva Chingtu Joint Committee ten complaint and siaman tarlan danin ton thatir July ni khat khan Kolasib DC conference hola joint meeting a Kuhva kudama mi te chu khoi che to lo turati anni thu thonei tu ten an soya tuna hian heng Kuhva te hi akim to lo na sata wangin malak sak turin an ngen thu an tar lang ani an lekha hian thlui joni samni parukhan SDPO havin Kolasib district chunga Burma Kuhva omek survey en neya chu ton July ni hne khan Vairengte SDPO hawa survey nei le in kudam sompali aṭangin Burma Kuhva bek sanga zasari somli pakhat zet phurhchhuah ni in an tar langa
June ni somni paruk sang ni somni palia go down check reporter alandanin ko varau bek sangkwa zaruk samthum pangas to ka omti shatania ni July sang ni somni palia enchian na aṭangin Kuhva phurhchhuah to zati bek asanga zasari somli pakhat zet ani ti in antar langani Mizoram Sarkar in CBI General Consent Anton le Mizoram Sarkar in December ni somni period sang ni somni pathuma CBI te hnenah General Consent and pek to chu criminal law thar siam ani ta ka vawiin June ni somni pasari sang ni somni palikhan General Consent letter tharan pe a dan thar man ani don vawiin consent letter pek thar le hi ama mi nen adanglam chuang lo ni in vigilance to chuan tar langani Vigilance Department chuan July ni khat sang ni somni palikhan India ram puma mantorin criminal law thar Bharatiya Naya Sanhita 2023 chu achhuata ka vawiin Department of Personnel and Training Ministry of Personnel Public Grievances and Pension chuan CBI na chui thei tur offence te chu atharin aron chhuali a hetianga dan thar hnuaia CBI in offence a chui thei tur a athar aron chhuale ta ka wang hian state sarkarin ma CBI hnenah General Consent alo pek to kha pek thar le alo ngai ta ti Director CBI in state sarkar aron hriat ti ran ti ni General Consent state sarkar in pek dan tur po rahman sa aron da telanti a Director CBI in state sarkarin CBI hnenah General Consent pek dan tur rahman aron siam angin June ni somni pasari sang ni somni palikhan Mizoram Sarkar chuan CBI hnenah General Consent pe thar le a official gazette July ni khat sang ni somni palikhan chhuah ngalani anti Mizoram Sarkar in CBI hnenah General Consent pek le angai na chan chu dan thar man angai wangani anti a Mizoram Sarkar in General Consent alo pek le tuna a pek thar le hi thil thumun rengani a sarkar chu adin na ngaya alading rengani anti MPCC President Pulal Thanzar chuan ZPM party ten in Thlandon an soilo anglirin anti ate MPCC President Pulal Thanzar chuan vawiin khan Congress bhavana thu soina nein ZPM hian an sarkar ma anti velo reng turan soite chu contractor in a thok to anga restricted tender kan ti velavang VIP culture kan ti bawang ti te ko varau dan lawatol thaka chungin kan ti bawang ti te an soya poisa te po kan puk velavang anti a soilau anghlirin anti ani ati chanchit bu ate kan mu angkhan ko varau tol ruk bek sang kwa lai me Vairengte le chhehvel om thunei tu te na lason lautura inrem na chu arukin bek sang chuang lak bawani a he thili thunei tu te hriat pui lo chuan lak baw thei lawang ti arin oma MLA fund te an hantipunga board chairman hlote antipunga councillor hlote antipunga advisor te antipunga anma ni enkol nan som tam tak an mang me kani ati Pulal Thanzar chuan MZP in remna ni lomna an hwai hot tum khan kan chief minister hian thudik tok lawa soya kan chief minister hi thudik le dik law hre chiang tu ani chunga khatianga soidu kha aha om mange kati MP aṭangin anti defection law manga ban ma sakber emokalautia remna le moana wanga bang kha lo ni reng meya khamini khan thil dik zik luak lo soidu kha alina tom kati an party a hian mithiam tak tak te thil the thuk tak tak te anom ve anga chungte chuan engtin ngi an ngayang le atibok he sarkar hian le khathiam tak tak te mithiam tak tak advisor celeb le consultant an neya choti chunga an kalfu theilo hi BJP hluilon thil an lo la emni ang ti ka ngai to a hetiang zela en kalchuan en nom makta kan la mu in karingani ati kan mule kan chat ang hian kan en chin sarkara chuan mi puyan be don tang meka an ma ni thlak to tor mi puin arbo an song meka ne MNF laman han ena ma se an how to pa ber en hian be sei an nei thei to lawa Congress min han cleara anni hi an thutia mading thin remna le mwana atana lal thuthleng an kiana NLUP a chanpuina rangwa kan semang kutna tok tu te dom kan nan ma kan la angti a lo ti hlotling thin to tu te party kan ni na angin min en thame kan ne voini a hian in lungrwali la thok khawila mi puin kan laka be seina an nei ni ti a lalpa pathian chi man chu sumte choi moine te ani ti shaila thauila ding chuak le ang u ati bokane khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ni e